sithanda ukuthatha leli thuba siyinkundla yaseMaiwane sibonge sona Silo Semhlaba inkosi uMswati wesithathu ukuthi sikubone kufanele ukuthi nakubuthwa emasotsha basebenzise tinkundla lokho kunika onke emaswati lithuba lokuthi nalona longakhoni asonzele enkundleni yakhe akhone. Bese siyenza lapho sesibonga wona emasotsha ikakhulu laba lebanikwe lo msebenzi we-recruiter lesikubonayo ngabo sibona ngazuthi konke labakwendako bacishe bafe uma ngasebenzisa ligama lesingisi bafe konke bakwenda ebaleni kuhlobile kunika umntwana lithuba njenge-qualifier kwakhe. So siyabonga inkundla yaseMaiwane sithanda kubonga kakhulu lethuba lesinikona nekubongela-ke bantwana labaphumelele nawo babuka labaphumelele vele ngilaba bathi ngembamba kanti nale nshisekelo yokuseva noma kusebentela live banayo. So siyadibongela sibaseMaiwane siyakholwa ukuthi batawuhamba ngosiyami baze bayofika ekugcineni njengoba bajabule namhla injabulo yabo ingajubeki endleleni nathi sidabe sikhona sibathandazisa ukuthi bahambe baze bayofika ekugcineni. Siyababongela nje kakhulu. Kule ndzaba yale nombolo ethathwa etinkundleni siyakholelwa ukuthi le nombolo vele incane kakhulu kube besitendela noma kube besinemandla kube at least kuthathwa ngemphakathi kuthathwe umfana nentombatane ngemphakathi sitokhona ukuthi yonke le miphakathi waphela siyathi kubuswa kwelive kuqala emiphakathi. So nasingathatha-ke ngalo mphakathi sithatha le nombolo imane ivuleke ngoba vele indzaba yemisebenzi kude kepha-ke lokhu akusikwe kusebenta ukuthi live limeleleke tonke tindzawo. So inombolo siyakhala vele incane kepha-ke njengephalamende siyakholwa ukuthi itakubuka kufanele ukuthi ithathe imali tiphambe kulezi zaba taka-security ikakhulu recruitment kuze inombolo ikhona ukuthi ngathi tiyangetengeteka endzabeni yeminyaka mhlawumbe ngingete ngatifaka kakhulu kiyo ngoba yonke imisebenzi inema-policies ayo ukuthi thina sithatha kangaka banetizathu tawo besingafisa ukuthi nje waphela uhulumende akakawavuli mhlawumbe amathuba emisebenzi bantu baze bakhula baba kulabo 35 mina engekwami bengingathandaza ukuthi mhlawumbe la kungakhululiswa kepha-ke ngete sakungena kakhulu ngoba kuleyo naleyo department inendlela tayo tekuqasha.